Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel ong kilangara do ana fans tamil la pen pinia bangki nili nali tuma fan toilet ka fly process labang so video long than pachini ponik po la pen labang so a video nali tum ka an master un sere go la pen details salamate klada galam kachini afan nali tum labang so video kicheng pen kijut an lang pon hegon la pen nali tum han chuning rialam thebang la puhilo nali tum dong sila bang so YouTube channel na anta subscribe krilang pulate parder debin pen nali tum subscribe go latest update nali tum kilang wer je afan adung head bell arjan ta thekloing hodas tami nali tum bear pon nik denon tangte non labang so toilet ka apply a process le lang pononang la pen chethan pononang tangte non labang so toilet ka apply je APHUTHAK dak chethan pononang la pen labang so link ni le labang so video description along stami pic det po kali pulte nali tum telegram channel long Humri go das tami nali tum long ponik po la pen nali tum labang so link long ber iglo pulte nali tum a mobile kalte laptop ong stami la son arjan na chiklang ikpo la pen labang ke official website lo swachh bharat mission gramin page 2 la pen department of drinking water and sanitation ministry of jal shakti nali tum atheng nus tamila sona peace na chiklang ikpo la pen dak citizen registration nali tum jong sila bang so a website lo nang ko Humri milang pulte nali tum dak pen registration dun ignang po registration ni fa nali tum dak mobile number chipinang po la pen dak name of citizen mate nang limen kuma bang pu abang phi ka login ponjima hala bang so id ka login ji afanda amen chipinang po la pen gender nali tum dak pen fill up ignang po male ma female ma la pen transgender ma la fill up igdet pen finally tum dak address ma nali tum fill up dun ignang po address fill up igdet pen state name dot line state name nali tum select pono la state name po select state po dimber ingon la pen ko so state ma nali tum dak pen select pon ingon state selected pen finally tum la captcha code po theklongi mate ke tok do yi la pen la bangso captcha code na litum a mobile long stami kaprek exi la pen dak nili mobile long stami kaprek sidolo la pen la bangso captcha la enter security code po dimber ignang po la hai fill up thai pen finally tum la submit po theklongi la bangso dim ber ignang po la pen submit dim ber igdet pen fit lo registration successful po la pen registration successful lo te puthot na litum back wangsi la login po option theklong ji la bangso dim na litum ber ignang po login option on ber igdet pen na litum screen along thek pon long thu ikpo registration mobile number na litum dak registration a mobile number dak ber ignang po dak mobile number ber igdet pen fit na litum la get otp po dim ber ignang po la pen otp na litum kipidon a mobile a number long otp na li ikpo hala bang so otp ba na litum enter otp pu theklongi la bang so dim na litum ber ignang po otp ber igdet pen puthona litum na security code pu theklong igji la bang so security code abang enter security code po dim ber pen na litum dak pen sign in pon nang po la pen sign in det pen fit aprang process ni na litum phan na piklang pon ikpo la pen nili stame dak enter otp mate otp ber ig elo la pen nili la bang so captcha bang nil non ber pon ikpo captchas bang nale to matheng nu sinili ber ikpo 7888 la pen captcha ber igdet pen fit nali tum la sign in po option theklongi la bang sodim ber ignang po sign in long ber igdet pen fit dak login ikpo automatic nali tum matheng nu la pen ason update pop up bang ikpo nali tum la bang nali tum update ikideno la pen dak nali tum amen an chiklang ikpo nali tum address hai huin an chiklang ikpo la pen la pen aprang process banali tum phani le piklang pon ikpol la pen ali tum da screen alo nali tum mithang amen mobile number la pen ali tum da kipidun address la hi theklong ikthai po la pen ali tum la pur theklong ji ar vnat nali tum lang paminon da 3 line theklongi nili screen la puna pe thepi hoi po la 3 line theklongi la bang sodium nali tum ber ignang po 3 line long ber igdet pada feed nali tum dak hini do ingsi bang view applicant la pen ingsi bang ke new applicant pu da la bang so hini option long igji jong se aprang ta ka apply tang do pul nali tum la view application long ber ikpen nali tum application status bang chelang pon ikmel la senona kimia bang nali tum choice iknang pola new applicant podim la bang so dim sinali tum ber iknang po new applicant long ber igdet pen fit puthot dak loading ikpo la penali tum dak theklongi lason pop up wang ikila bang so pop up ba nali tum batang si pori igon matelang pon igon la lang igdet pena fit nali tum dak thek pon long ikpo I it's l la bang so form lon nali tum la theklong igji
labangso IHSL la form labang ke non ka fill up a process ni linang than pachini pon ikpo la pen la star ki do an bang nali tum ka fill up nang yang selo mate fill up ikvek nang po aprang sinali tum dak state bang automatic dak chi fill up tang do ikpo la pen nali tum district amen nali tum dak pen fill up pon inang po la pen nali tum a block la pen nali tum panchayat la pen nali tum la village la pen dak habitation nali tum habitation la pen la hai hui fill up thai pen a fit nali tum dak thek pon long exi name of the applicant as per Aadhaar card nali tum Aadhaar card long ke do teng nali to amen bang dak fill up iknang po amen fill up ikdet pen a fit nali tum Aadhaar number bang dak bet thun nang ikpo lapen Aadhaar number ber ikdet pen a fit nali tum labangso trains mate labangso box salong puthot nali tum ber iknang po labangso box long ber ikdet pen a fit nali tum la theklongi verify Aadhaar number podim ber iknang po verify Aadhaar number long ber ikdet pen dak verify successful punan chiklang exi lanan chiklang ikdet a fit nali tum dak father name mate husband name nali tum Aadhaar card long ke do labangso men bang ber dun iknang po lapen gender category lahai hui nali tum dak pen select pon thu iknang po gender afan daklo lapen category daklo nali tum la nili na piklang pon ik example select labang ke nili male select pon iklo lapen select category APL lapen BPL option du exi nali tum kolobang man nali tum card ke do labang ke nali tum dak pen chong wai pon iknang po lapen lahai fill up thai pen a fit la select category select category long fill up that pen fit dak automatic chiwang ekpo nali tum address ai hui dak fill up dun iknang po lapen lahai hui fill up thai pen fit nali tum thek pon long ikpo la hello min important labang ke dak ke tok ta dolo nali tum thek pon long ikpo section 3 bank account details nali tum la bank account details bang fill up iknang po IFSC code labang ke nali tum bank passbook along lang pon ingon la pen dak fill up ikon IFC code chichin ne pulo nali tum know your IFC code podim ber ikon dak pen nali tum IFC code bang long pon ikpo la pen IFC code ber ikdet pen a fit la dak automatic chi fill up ikpo kolso a branch ma la pen address ai hui kadu ka vidak na chiklang ik thai po automatic lo nali tum IFSC code ber iklo pulo tangte lapen account number bang nali tum dak pen fill up on iknang po account number fill up that pen a fit nali tum puthot thek thulongi ladak choice file pudui labang sodim nali tum ber pen bank passbook first page bang nali tum upload iknang po daki tok pon stamedu iglo nali tum dak thek pon long exi branch semen automatic dupo bank state lapen bank district lapen bank account la hai hui nang litum fill up thai pen fit la photo ka upload ji fans tame da option pipon iglo scan ko first page of passbook not only PDF mate JPEG mate JPG PNG la hai file se dakke upload long chadi lapen size bang ke 200 KB pen ke ong kalidet nang po lapen ke kom kalidet nang po jalala la hello la apply long ber ingol lapen apply bange successful ikpo lapen successful ikdet benefit puthot na litum status chelaiya fan amu atenga na litum la 3 line theklongi 3 line long ber penalitum dak view application pudui labang sodim ber penalitum status banga chelang ek longji lapen labang ke chiklo ejona nang kok to thek lapen hapta hini hapta thom pen stame nang kok ka thek jong se dak accept lapen nalitum ekon na long 9,000 nang lut paprang po lapen puthot nang litum labang so 9,000 nang ludet pen fit puthot 9,000 nang litum long nang lut po 3 kst nang litum long ikpo lapen esonalam kijutsi nili nang than pechini pon ikpo process bang lai non bang ke claim ik thai bang ke mi sitame ingson a problem bang du thula nang litum la choice file puthek loing labang sodim bang ke non option prepared mat upload no da jola hello asinali tum try igon laptop computer pen try igon nili mobile pen se try amat se dak option bang ber no daglo labang sodim bang ke nali tum stame try igon jong si info apply successful opul nali tum icon long bang ke 100% 101% bang labang so tangka bang ke nangjang igvek po jola hello lapen
mo jong sin apply melo putin nili labangso status terminal tumpan na PAKLANG pon ikpo lapen labangso video nali tum ka an ma share un share ego karbeng long ras tame palang ignang lapen pachinik na tangti dumi thak me kadu kavi karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fans tame nili hen pen KARDOM.